Bok ekipa, evo nadam se da ste mi dobro. Jedan od problema na koji pretpostavljam da nailazite je kako točno koristiti aplikaciju Food i zašto vas ja tjeram da ju vi koristite. Pa recimo da je razlog matematički. Primjerice, ako vi trošite, znači vaše tijelo troši u danu 1700 kalorija, da biste gubili na težini, odnosno trošili masno tkivo, morate biti u kalorijskom deficitu. Nekakav preporučeni deficit je oko 500 kalorija u danu. Evo ovako, tu sam ja stavio, da bi vam to sve moglo bolje dočarati, tu sam stavio jedan ovako svoj primjer jelovnika što sam sve jučer pojeo. Znači, ja u danu želim pojesti oko 1700 kalorija, odnosno točnije tu gore desno piše 1647. Kroz ovaj jelovnik sam unio 1563 i gore piše, znači ostalo mi još 84 kalorije da pojedem. S obzirom da više nisam bio gladan, nisam niti dalje jeo. Vi možete doslovno sve isto pojesti kao ja, osim u količini, odnosno u ovim gramima težini sami namirnica. Znači, ako pojedete sve isto kao ja i težinu identičnu namirnica, onda ćete dobiti isti kalorijski unos, znači od 1563 kalorije i bit ćete u premalom deficitu da bi gubili kile. Znači, vi možete isto sve pojesti, ali u manjim količinama. Zato je bitno izvagati hranu kako bi znali koliko ste čega pojeli, odnosno koliko ima koja namirnica kalorija. Jedino tako ćete znati koliko ste u danu zaista i pojeli. Tako da sa hranom se možete kod obroka doslovno igrati. Primjerice kad imate ovakav obrok kao što sam jučer imao ručak, znači kuhana govedina, kuhani krumpir, možete vrlo lako onda znači to staviti na tanjur, izvagati i odmah upisati u aplikaciju da vidite koliko je to kalorija, to što ste stavili na tanjur, koliko je ugljikohidrata, proteina i masti. Onda po tome možete stavljati ili oduzimati i vidite koliko imate još lufta i kalorijski i po ovim postocima. I sada ću vam još samo pokazati kako si možete sami napraviti svoj obrok, tako da ne morate svaki dan ponovo iz početka unašati težine i namirnice. To će vam isto olakšati ako ćete imati otprilike 3 doručka koja vrtite, 3 ručka, 3 večere. Možete jedanput izvagati i to je to. Na sljedeći put si možete kreirati kao svoj obrok. Naravno, pod uvjetom da su iste namirnice, iste težine unutra. To možete napraviti tako da izaberete namirnice koje su u tom obroku i zatim ovako, tu ćemo označiti ove 3 namirnice. Evo je to meni fini doručak, znači 2 šnite kruha, malo maslaca i gore pekmeza. Označite i gore stisnete ovu disketicu. I onda tu će biti ime, evo napisat ću kruh i pekmez. Tako. Ok. I onda će se on pojaviti tu pod meals. Primjerice, vratit ćemo se nazad. Evo ovako idemo na, evo ide današnji dan ili ovako za preksutra ćemo staviti. Stisnete tu dole plus. Idete na gore ovaj meals. I zatim nađemo kruh i pekmez. Evo ga tu. I on cijeli ima 90 grama, samo ga stavimo za doručak i stisnemo save. Evo ga. I on će se automatski tu pribrojiti u mojim kalorijama i postocima ugljikohidrata, proteina i masti. Na taj način ćete si dosta olakšati samo to vaganje. Znam da je to vaganje dosta naporno i zahtijeva truda, ali je zaista najučinkovitije. A onda ovako s nekim trikovima si možete dosta to olakšati. Nadam se da sam vam bar malo pomogao kako i zašto koristiti aplikaciju Food. A ako imate još neko dodatno pitanje, slobodno dole u komentaru odmah ostavite pitanje, a ja ću odgovoriti. I vidimo se i čujemo se sljedećom prigodom. Pozdrav, bok!